Kratka priča za antologiju Anthology Late, Anita Kovačević, inspirirana prolazom u glavnom gradu Hrvatske, Zagrebu. Drugi dio. Jeleni je bilo jedva 16 kad je njena voljena majka preminula, a njen ju je otac smatrao samo teretom za svoj razvratni život. Jedne večeri, dok je na kocki s barzecom gubio još jedan dio svog bogatstva, doviknuo je otac Jeleni da im zasvira klavir i zapjeva. Njena je krhka silueta klizila bešumno kroz sobu, a barzecu je odmah zapravo za oko njeno blijedo lice, uokvireno potpuno crnom kosom i ukrašeno svjetlucavim plavim očima. Zgrabio joj je ruku u prolazu, čvrsto je stisnuši, dok ju zglob nije poplavio, a od njegovog joj se gladnog pogleda krv sledila. I tako je brzo prerasla iz tereta u sredstvo pregovaranja, a njenju je otac obećao gospodinu Barzecu za ženu, pa slomio njeno srce. Kasnije te iste večeri, Jelena je plakala i priklinjala oca da je oslobodi tog zavjeta, ali on je radije gubio kćer nego kuću. I tako je u zoru svog života Jelena postala sredstvo za otplatu duga. Prvog jutra svog bračnog života Jelena se osvijestila na podu svoje luksuzne bračne spavače sobe. Ležala je usred krvlju skorenih ostataka svoje poderane vjenčanice. Srce joj je udaralo sporo i glasno, kao jekanje njene sinoćne vriske, koja se odbijala od debelih zidova ložnice prve bračne noći, dok se Jelena blisko upoznavala sa zvjerskim šakama i sklonostima svoga supruga. Njegova divljačka grimasa lebdjela joj je pred očima, proganjajući obećanjem svega što još slijedi. Pokušala je zvati u pomoć, no glas joj je bio preslab da prenese zvuk. Zatočena kao kanarinac u zlatnoj krletci, prikupila je svoje perje i uspjela ustati. Paničnim je pogledom preletjela preko sobe i s olakšanjem ustanovila da je njen suprug očito već otišao nekud poslu. U uglu sobe čekala ju je posrebrena kada. Nije se mogla oprati, nije mogla podnijeti čak ni svoj dodir od boli. Samo je sjedila u vodi dok se voda nije potpuno ohladila. Onda je obukla majčinu blijedo-žutu haljinu i prekrila masnice pripadajućim svilenim šalom. Dok je Jelena lutala vilom, očajnički tražeći pomoć, sluge su izbjegavale njen pogled i zatvarale vrata u strahu za vlastiti život. Zlato i prijetnje oduvijek su bili Barzecovi moćni saveznici. Čuvarima na glavnom ulazu dao je Barzec strogu naredbu da Jeleni nikako ne dozvole da napusti imanje, a čuvari su se naredbe slijepo držali. I tako se jadna kanarinčica popela u najviši toranj i sjela na rub prozora, izgubljena i sama. Glazba joj je oduvijek bila utjeha, možda je stoga počela pjevati, i to jednu staru melodiju koju je nekad majka pjevala za ohrabrenje. Tamo je sjedila sve dok njen muž svojim urlanjem nije najavio svoj povratak. Prve večeri kad je pokušala ostati gore u tornju, izbacio je Barzec svoj bijes na kuharici i njenoj djeci. Zato je sljedeće večeri, a zatim i svake večeri nakon toga, Jelena sišla s tornja i bila onakva supruga kako je Barzec želio. Predah je imala samo nedjeljom, kad bi njen suprug otišao u lov, a toranj bi ostao utočište za njene pjesme i nečujne molitve. Jakov je preko zida čuo njenu pjesmu. Dok je u tišini radio u svojoj kući prepisujući svitke i dokumente, kuću bi mu ispunio taj vilinski glas, a on se zaljubio u taj zvuk tuge i čežnje, nevinosti i djetinjstva, čak i prije no što je uopće saznao da glas pripada njoj. I on je u sebi nosio tugu, pa je prepoznao tu bol od prve note koja je do njega doprla. Jakov je o patnji dobio poduku od svog očuha. Kad je imao 5 godina, njegova je majka dala sve od sebe da mu spasi život i potražila utočište iza gradske crkve. Na putu za jutarnju misu biskup je njegovu majku pronašao kako leži na pragu pored malog Jakova. Oboje su bili pretučeni, izgladnjeli i prestravljeni. Jakovljev mučitelj ubrzo je preminuo od zatajenja jetre nakon što je zapio svoje bogatstvo, a Jakovljeva majka pridružila se samostanu pronašavši utjehu i mir u radu i molitvi. Jakov je odrastao u opatijskom sirotištu, a biskup mu je postao zaštitnikom, te ga poticao da napreduje u učenju i vještinama. Sad je Jakov bio u ranim 20-ima. Nikad se nije zaredio, no bio je vrlo dobro obrazovan i izuzetno marljiv. Biskup ga je zaposlio kao pisara i često bi ga preporučao bogatoj gospodi za taj posao.
Ali Jakov se još uvijek sjećao zvuka boli. Jeleni je tada bilo tek 17, no strava koju je upoznala bila je već tada dovoljna da joj cijeli život ispuni noćnim morem. Nastavit će se.